Ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association kalayo ban play perda ya ka Limpong ya lek kai badminton kabalatip kum ka 7 Southwest Khasi Hills District Inter-School Badminton Championship Araja Open Rio balapin long hapo ka Maulang Wir Indoor Stadium Southwest Khasi Hills District. Hakini ka 7 Southwest Khasi Hills District Inter-School Badminton Championship Araja Open Rio kabalai singi kata nado ka arpukandai hado live way terek unaitung Araja Open Rio kinong yishimbenta ki dan baro ars pa angut AA na ki khat artali ki school kabakin top ye ki kena shenrang bat kentay haka under 12, under 14, under 16 but under 18. Yakani ka 7 Southwest Khasi Hills District Inter-School Badminton Championship Araja Open Rio lawan ban play perda do ba Karnas So Shangko Chairman Jangka Meghalaya State Development Reforms Commission hapo ka Sarkar Meghalaya ubala longkom ukangsan. Kibayadan lang hagani ka sngi kilong na do uba HS Dingdo President ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association kinong yishimbenta na ki school baper kinong hikay haringkat kinong kit kam jang ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association. Apa niya? Bibro. Sedang berinisiatif jong ke government, jong ke sarkar ko jungi. Po jinglam jong konrat sama komuchi minister kila shimel ki sunjam. Banong magpi ki kena. Lada pila trish tom na du banta pindang rit. Pila pulut ya ka bor ka por ka sor ko pi. Bak pila yo medal, pila warang medal ya ka jela. Bakim de men good high itai jing trish tom. Re pinda yo ka banong ka ba ai jing ilipi barot sirata. Tres tam, tres minot. Bandang ipi kino ki sports person. Lada pinula panwara medal lada pinyo akam sokar na kata kabal amang sokar lo. Pi ki balong sports person pi subha banyo kiwi ki jat kam se apilai kam ki forces kum ki polit ki army bakunta kata. Nomor kidon nya ka strength, kidon nya ka bone, ka pinyo compete ka physical test ki. Kejingnya le dak bormet bangnya compete kumno kejing mare berkiwi-kiwi ki test dan mar katang kepada piki beret kenal bah kini ki lenti ki juga ka lenti ki jing joki bat kam tamai apa banong ipi la dak smart hagi kam sports pilai cibon ki jing sneu ne pertai kalang ba kabaning ko se pin sa syong hayeng jaitu darba pimpan mobile nanti bah ini sen naimi pa ni nak parah pin cukut kemudian kai mobile lane ki video games atau komputer lane laptop kebar se pin dan betul kecil long len darba pin sang makia nak we yeng sepoi ki yeng betul sang nak kilom kiwa banang ta sangat sepoi ki jing melen ki basneu kijing di kibapan seleu kibapan jat serta ya kijing jopi kan irak sibon ya kijing im jopi pada smart ikam leka sports pat mapiru tani ka kam mi jopi ka babi pidon kita leseng nganget dan bon pedang jopiru pidon kiwi ki disiplin lani ki jat jing leka kibapi don interest kaniru leseng gede kowe leseng mapi pidon katukani nang ni pidon tang kani ka bat benton pistonat penilai jemput, iPod, Tista, pinlai, ya borok kita kejis ni, kibakir, tahu yang sodom hati cikin cepi. Nak kibak kami pi, bahkan ni ka 7th Southwest Khasi Hills District Inter-School Badminton Championship 2026 akan berjumpa di Parok. Angkat sekarang saya ya job. But nangai bang pila
Namar bapan ong banyo nomor way nomor arbar khot mla ban long bunta. Nai ngang scam dak jinga steam benta jepi bor khot pinong kinong job. Umdei ba pinong ba ngam yo badal pilong ki barap kan. Haba pilai yelek kai pilai shimta dak jing shitram dak jing dak nasim. Keba nadu adunut pia dak kai long kinong job pa. Namar la pin job menta bisa job la sai. Bisa job la senam, bisa job lagi pat kisnam. Tentang ini kentin, berkendiat boleh nak ketu berdok, berundang kat papi, semua papi, pelai jemaah masal ke papi lakai, bat mengeskan ki nok pinyat, nak kalian jom inun kai, kinsadon kat papi, bat kentin nanti pi, ya ke trelang komo, bat kinun kai, komo, ya ke kijin pihak nak kalian jom, kinun kam jom nikah badminton association, bat long discipline, nado mata. Nomor kam sports, hai kami lekai lada pimlong kebat disiplin, pinompoi shanur shanuru. Di tangga disiplin, kapan ngelam, kapan ngerap, kapan pinompoi pi syakatong, jinjok kadang waktu buram. Belum kuku kuda ipi baru, saya sih, pada kini kapor sebab pun benar. Ba ke 7 Southwest Khasi District Inter-School Badminton Championship 2026 is open. Thank you. Please go.